hala votali salam pubo hoda ke state government la sa decision la take itum ke 6 schedule long sike tok ang da ke close ide long ke do paragraph 20 long ke da ke 6 schedule area pulo sa 6 schedule area ang mong ta da bang ke in close ide long ke dok do da ke nangyong si voters lo pulong te nangyong si India citizenship lo pulong te nang arta long sin kan kora follow pulong te close ida teng ben ke nang council election da chopate dulong lo da tok ang da ogola tum ke da council state government ben ka create moran motok itum ke 6 schedule ke itum ke central government be sinang pia 6 schedule la jasemet moran pen motak autonomous council long la moran la pen motak pen akapre ka khai tum ke vote ke pidunong lelo pulaso Assam a cabinet pen aso alam rai ki en pensi alam ke hunang chulo mantidi asi dak si em jasemet pet alang ni ganing je bangalalo hala ke state pen kaselama council long aposil la ke state to maning hanga teng pen la ke lang tom pinchong on posipu la ke kalang lo mene sita dak ilitum karbiang long autonomous council long alam che thanam lo pulo tang dak bangke aja kong thetu muchot lo lake ha India a constitution mate India amhang ke theka hota matsi ilitum 6 schedule ta amhang thekam plot lo pulo tang te dak cabinet decision pen an parte dak ilitum autonomous council a 6 schedule si aja kong kang tang chulo la CM kaning ge do thulang dak Karbiang long autonomous council ar lu bangke komatni hongpen ke bang tu make chiki bi tum sita voter list ngamen to kok latang te thurlong lo ma joklong lo posipo sita alangli isiala mang teni bublo laso district council rules alangli chelang dam pamilo pulo tang te haladak India citizen lo tang te thurlong po pula anvet kalilang vote joklong lo te thurlong pula anvet kalilang komar tum si vote ke joklong ni hala talam the dong lang mate Lasi hala non ke do bom mate abana ron bangke lake 6 schedule long paragraph 2 sub paragraph 6 posipulo angdeng pihini angdeng so throk lo hala so long ke tok hala so arona pensi non ala non council kachari I bom hala so aron bangke selam lo setelah so aron ke chok chilu pulo gente lake aban lo si non akimi aron selam tunang po pot si Guwahati High Court along case bidam choklo PIL 9 2017 Halaso PIL High Det Pen Guwahati High Court Pen Lamrai ki bigil halo Karbiang Long Autonomous Council atum chiklo yon thomang bong pen aron akimi selam nang populo Council atum chethagon chulo chiklo yon thom ke uni chiklo yon throk naing pulo chiklo yon throk ta por pidialo chiklo yon throk pidal penon ke jo chiklo yon throk ali non ningkan throk asosilo kunal aron kente lage Kasi hala abban aron alam problem de bangke claim nang nilo CM ke haida. Hala abban aron bangke ke chok che ke le do po sia kimi selam non pugi pulo gente. Ande kupi sila abban aron alam non ke van bom nang langte. Akimi aron selam de dra laso akimi aron along tok nang po. Daket tok nang bang lahelo inglong aso pen aka prega tuman ke. Ke be pulo tang de dakar biang long arlo ningkan paru kre sirkebra pokebra isi aprang penang ke dobo matum kali pulo tang te daga bangke vote joglong lilo lapen election ta thulong lilo matang te inglong aso kali tum anke ke do bari no kimi non joglong lilo lapen thurong lilo putong tok de rima la ong be ong lo la sini tum ge ning hang lo sita la anle un e pusita ningkan paru kre sirkebra pokebra isi aprang pen dobo matum ansi joglong chodji pule tok unanta la anle unanta rara tum ake jog vandoi polo sitan nona bangke alang litum CM kaning je bang la hello alang litum aron selam lo pusipo aron selam mat ha governor arideng chingthang lok pusipo CM ala model ake governor arideng chingthang lok pusipulo la si non ni CM han karjugang tung alang li phanse arjupo alang li phan panong lor sini arjupo nang li si puver lo Assam a cabinet alam si governor ta arjunangi pulo ante non nang litum kaselam aron bang governor ari deng ching thang lok pulo tang te nang litum alama teng pulo tang te laki Assam cabinet si paching thang lok lo ante Assam cabinet tum moran pen mota tum han lapuan aron kimi selam pithek pulo tang te dakar biang long sora phan pulo aron kimi bang chekoi du nekhe dekente
ili tuma ka song ge ha suri ni da ke throga ning kan ben lo gente people lo jo non la ning kan ar ke ba por non nang le ro na people non taron la soron nang tum salam patang ne de gente asama chief minister dakar biang long batai ko an lo ke bang ke ning kan si pen dak batai kep kep hoda ke bang la pen nang li jir polo nang tum chilang king lo ante la ili tuma ke mang alam nang li people lo pakroin de gente nang li tum ke thana teng polo tang te la hello nili CM man ake hai bhane puji pu bangke dak kar biang long autonomous council long ke che ke bi atum nang jok dun long le nang thodu long le pun hot ke tok be polam ke ning je veri no nang litum aron aki mi ka selam ji paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pe nang tum nang jakong dolo dak nang tum selam dedra aron aki mi van dedra nang tum pechok den pusin ilhin men puji